bantu bagiye bafungura amakanisa y'ijuru mu rugo batumvise ijambo shaka ko bumvaho gato siko umuntu yorifungura abayoba mu rugo kubera ko arabahembwe nabi bafungura itorero temwo byumva muzamubwira ngo aya makanisa yose ari kuri uyu musozi wa Nairobi n'abantu bumvise ijwi ry'Imana arabo yatere ahembye nabi bafungira itorero no kuri kose kumuru narifite numvise no ikibazo nzamara kameza atatu ndakora ukwakane kagenda umuruho wose ukamwa avuga ngo abara batipe nuko nyine siko bashima cyane ariko nyine bagize ubundi bwenge Sumunyasha nabikishwa be umuwengeri wayemishi ubwatobusha kakurengerwa umuwengeri wayemishi ubwatobusha kakurengerwa batidukize umukiza Yesu batidukize umukiza Yesu rengera ubugingo bwacu Yesu turarimbutse byukudukize rengera ubugingo bwacu Yesu turarimbutse byukudukize Haleluya Twe imitima irabihamya ko urima igira neza amaso ibyo wakore muri twe imitima irabihamya ko Imana igira neza turajana nyine takonda kugira turasenga ngo dusoke kuwa mbere yuwenera muhamagara Imana ikora kino ikora n'ibindi iyo Mana yacu irakomeye abayirigiye bakorwe n'isoni Sumunyasha nabikishwa be umuwengeri wayemishi ubwatobusha kakurengerwa umuwengeri wayemwishi ubwatobusha kakurengerwa batidukize umukiza Yesu batidukize umukiza Yesu rengera ubugingo bwacu Yesu turarimbutse byukudukize rengera ubugingo bwacu Yesu turarimbutse byukudukize Haleluya Nizo jambo tukani Hallelujah kuko ari wowe nabonye naho kuko ari wewe nabonye ndakwishimiye Olivier uyu mugabo naje mu ideni rya korari yabo yari perezida wacu kandi ari amafaranga tubwize ngo naguza ihuzu ngo naguza ikinara yamwoye ariko nohura n'abantu ngiriya nosubirayo bomfata uwerenke buvira twe imitima irabihamya ko urima igira neza amaso ibyo wakore muri twe
Imana yagurutse umuhanuzi iramubwira ngo genda mubwire ko imikorere yiwe nayigaye. Yabimuhamagara imubwira bwisho, yabimubwira ngo fata inyana y'inshashi. Amen. Ufata inyana y'inshashi wishe ugende rwihishwa. N'abantu bose bakubwira ngo isugiye uzubabwira ngo ngiye gutambira ibitaha. Na za gahunda zatangiriye, za gahunda z'abayumva na ibyo wakoze Yohana walere kumdunga anayumva yizulia muhikira Yohana ugende uwira abantu ikihe cyayegelela. Imana y'umunsi umwe yigeze kudutuma, Imana yigeze kudutuma umunsi umwe mu muhano umwe ndavuze, iratubwira ngo mugende mu musengere mu mukore mujisho. Uwo muntu ameze gute, aresha gute, angana gute, abantu aremereye gute mu bantu, ariko ngo mugende mu mukore mujisho. Turabwira ngo ya icyakora jewe sinari bari mu gitaramo, abandi bari mu gitaramo babwiye message Olivier. Imana yamibabwira ngo murabwira mukira nanara kwizamu kera tugishika nka. Imana yamibabwira ngo murabwira mukira nsino gahunda ari amayanga kugenda kubera ubwo no kuntu yari remereye. Mugende mu musengere mukore mujisho, babwira Imana ngo ya ibintu bikunda ta kindi kintu. Yamitubwira ngo mugende mu musabe ikintu ciwe cy'icyangombwa ari cyo musengera, ariko n'ubundi mugitunge mujisho. Tuzosenga gute? Musenge ko agiye hanze. Turasenga Imana yari igambiriye agikora. Imana yagambiriye kuri wowe kizasohora. Imana yagambiriye kuri wewe kizasohora. Iyo Mana yacu irakomeye, abayirigiye bakorwe n'isoni. Iyo Mana yacu irakomeye, abayirigiye bakorwe n'isoni. Tuweze Mana cyubahiro. Turamusengera barakeyega mbasanga mu gitaramo mu gitondo. Uwo munsi ndibuka twari tumaze amezi 7 mu cyumba, nama mbasanga mu cyumba bambwiraga gahunda Imana yatanze. Namabwira ngo muragenda je singenda, nabo baza makuru bama baseka ngo barangize turajana nyine takonda kugira. Turasenga ngo dusoke kuwa mbere yuwenera muhamagara. Imana ikora kino ikora n'ibindi. Iyo Mana yacu irakomeye, abayirigiye bakorwe n'isoni. Iyo Mana yacu irakomeye, abayirigiye bakorwe n'isoni. Ukuri kw'Imana runeze ni ukuri kw'Imana. Imyaka cyangwa se amezi cyangwa se igihe wari ugwajije umugore cyagi muri byabi, iyo utaza kuba wari ufite Imana, wari uzi Imana, wari kugwara trauma. Ariko Imana ndize dukoze isoni. Bizogenda gute? Yabimubwira ngo ushorere inyana y'ishashi, abazoza bakubona bose kugira ngo batamenya gahunda kugiye kwimika umwami. Deja mbere y'Imana yari yavuyeho kugira ngo bitabe ibindi bintu ngo bagukurikirane ubabwire ngo ngiye gutanga. Baragenda ngo amaze kugera mu rugo kwa Yesaya ngo bazana abahungu be bose. Imana ikareba umuhanuzi akavuga ngo suye yote nibure bila utakatifu. Nukura abagabo bihangange nibure bila utakatifu. Nibure bazana kabiri Imana ikavuga ngo ya suyu. Bazana wa gatatu iravuga ngo ya ntabwo ari uyu.
nta wundi ngo isa aravuga ngo icyakora ari akandi kibera mu muguri iyo mu biraro aragira intama kandi karagira intama worabona basaragira ninka ariko intama umuntu akungereka intama yambura ngo ntidufungura nta kintu dukora na kimwe katarashigana n'ibyari mukiza we tuzabona mukiza tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo ngo baragenda baramuzana ngo amaze kugera imbere y'umuhanuzi Samweli yamavuga ngo ni ukuri n'uyu ngo bamumena amavuta y'ubwami kuko ari wewe nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Usoma Itangiriro 6 gatandatu 13 Imana yabwiye nushaka kureka kwasoma. Imana ibwira Nowa irabumbira ngo iherezo y'abambaye umubiri ngo rigeze ngo mu maso yanje. Ye Imana yari yarakaye. Iherezo y'abanyamubiri, iherezo y'abantu bose bambaye umubiri rigeze mu maso yanje. Ngo kubera iki? Kuko isi yuzuye urugomo. Ageki cyaha naco nanguye kugitinya urugomo. Iherezo Imana ivuga gute birege iravuga ngo iherezo ry'umwana w'umuntu wambaye uyu mubiri n'amaraso ngo bigeze ku maso yanje. Ngo kubera ngo isi yuzuye urugomo evangeliste. Nukuri ndabarayira ukuri kw'Imana wo mwijuru. Umuntu udusenga kubera ko runaka ari mu gitaramo, umuntu uzuza gutarama ngo kubera ko afishe ngo iriho ari umuntu wo hanze wasekeje arambira ngo none afishe ko yabaye abanabi. Abantu baje gusa ngo kubera ko babonye afishe ngiriho abahanuzi n'abakozi b'Imana gusa arico tuzosenga uri hanze, tuzoterana uri hanze, uzoza ukora ku wa mbere kugeza ku cyumweru ku mugoroba. Nimba ugisenga kubera urugomo, nimba uzurepeta kubera urugomo, nimba ikintu cyose ugikora kubera urugomo, ari umunsi bitaisha. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache, lazima utumikie. Ulimwengu umeharibika, shetani adanganya, ni wajibu wangu mimi sasa kuhubiri neno la Mungu, kuko ari wewe nabonye ukwiriye. Ni lazima nimutumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitadaiwa. Mavuno mengi yameiva, watenda kazi ni wachache, lazima nimutumikie. Ngiye kurangiza. Imana ngo umunsi umwe ngo abana b'Imana ngo bashingereye ngo Satani ngo yamajana nabo. Uko Satani turi kumwe nawe hano, muzi ko tuzatuja gutarama Satani akamaze inyuma yacu, aricaye muri twe. Bamwe karabongorera akababwira ngo nuko abandi karababwira ngo ejo dore uribuka ya rendez-vous ufite ejo, uribuka kwa gatanu aho tuzoje.
karabongorera ari kumwe natwe ngo abana b'Imana ngo barateranye gutyo ngo Satani yamasha guterana nabo yazaterana n'abandi agakomeza kubabwira ariko mu muririmbyi zaramukunze cyane yaravuze ngo korera Yesu umwanya n'uyu imisira itayibuta ukwitantiza-garuka itakiherezo ryawe. Amen. Amen. Mamaze ngo Imana ibaza Satani uvuye Satani ngo mvuye kuzerera arakandi kazi kundazerera kugira ngo ngere bya bintu bitatu wavuze wa ndimbure senye nici Imana imubwira ngo ariko wabonye umukiranutsi wanje yo wamubonye ukuntu ameze kuntanza kindanukira igitondo n'amanywa mu mikorere mu mivugire Yobu narastangaye somya makuru ya Yobu urugwiza we ngo Yobu ngo umupfakazi ngo wageraga amahirwe akamubona ngo umunsi yagazahaga imfubyi ngo ihuye na Yobu tabwakiri mumva yarazutse imvaye yogeze kuri Yobu zanumva ubwenge burashize ariko muza abapfakazi dufite muri umuhano bagendereye bangahe ugaburiye bangahe abagabo Imana yiratse wamubonye ariko muzosoma makuru ya Yobu neza muzosugabanya gato muzosoma makuru ya Yobu numara twigereranye na Yobu Yobu kandi umwanditsi aranditse ngo idini ryiza ngo nirigira gute sura imfubyi n'abapfakazi nirisura imfubyi n'abapfakazi ibindi turimo mubivemo nta muntu umwaka uzushira umupfakazi n'umwe atakwirahiye kavuge ngo mpaye nkabiregera ariko ikinimba igisirimba nijuga ikunda wa mbere ndango nikoza nkeka ukahembwa kwezi kwa mbere ugashira umwaka ntamfubyi irahirwa ishuri umunsi n'umwe uko twabuze igihumbi n'ifu yaragabanutse twabuze igihumbi na 700 ngo ufata agafuko mvuge ngo umushara wanje so y'imfubyi n'umupfakazi barashize muri umuhano kubera ko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanje ibyo urimo ibyo uzukora uri muri departement iriyo yose umuhamagaro wawe uzubona ko Imana yovuga ngo kuko ari wowe mbonye bavandi murimvyi n'umwandisi yaranditse Paulo aravuga ngo mwibaze ko mumeze twebwe aba Imana yahamagaye muzamubona bizogenda gute muzamubona kwera ariko bimeze Satani ngo yaminyomoza Imana umukiranutsi si ibintu wamuhaye wewe yoreka gukiranuka waramuhaye umugisha mu nda umugisha mu matungo umugisha mu bintu byose iwe yobora gukiranuka Satani amubwira ngo ngaho urambura ukuboko kwawe ku buzima bwiwe urebe nimba atakwiyakana ariko umunsi ngo Imana yarambuye ukuboko kuri Yobu ibintu byose birashira agwara umubiri kugera ku mubiri umugore aramwiyakana n'inshuti ziwe ko ari zitatu ziramwiyakana uyamavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye gusa nzongera nsubire mu nda isi kubwo urukundo rwe rwinshi n'imbabazi atugirira natwe nitubona imitego ya Satani ungire ku Mwami Yesu kubwo urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye ntabwo azadutererana. warazifiwe Haleluya. narangije Imana ibwira yo Nowa ngo ni wewe nabonye ukiranutse gusa wewe wenyine mu maso yanje abandi ngicyacu urugombo cyari kimaze kubica iramubwira ngo genda ubazi inkugi imuheza formule y'inkugi ubaze gutya metero zingana gutya mu burebure mu bunini
ati none wayasaze Imana ihoraho ijira muriya evuba ijirana n'abandi bagiriwe imbabazi uko Imana ibakingira uruge. amen Amen. ngo winjiremo wewe n'umugore wawe n'abakazana bawe batatu n'abana bawe ko ari batatu n'inyamaswa. amen ingore n'ingabo ingore n'ingabo. hanyuma gahunda ihari ngiye kurimbura isi ngo ndimbure n'izindi nyamaswa zose. amen bavandi ibyo dukora mu nzu y'Imana tuza tugaragara nk'abo dukiranutse. Imana yo twirahira ikavuga ngo bo ikavuga ngo kuko ari wowe nabonye gusa muri gidurari kuko ari wowe nabonye kuko ari wowe nabonye. Daniel ngo yigeze kuvuga bakazaje kubaranga abandi bakaza baranga bakabaranga mu by'Imana ariko twebwe ngo wa muhungu muremure ngo umusatsi muremure mwinshi ngo wagahonja ngaza yambara ngo amatisha abandi bakaza ngo twumvise bavuga ko umwuka witeka Yego. ukubaho nimwumve ibiranga ntego nimwumve ibiranga ntego by'abandi abavandimwe ngo wawundi ngo uzambara ifime mu mutwe mwavuze ngo wamusazi. Hongere nkuvugeho Fidele yaduhaye ikirangantego wa mugabo wagaze urembye amapepo mu muhanda nibyo birangantego z'abantu. amen Amen. umugabo umwe ngo yagaza nezego ngo agatamba ngo yamara gatanga cyane. amen ariko ngakaba umukene ngo bamugurira ngo kirato niko naje numvise tugasubire uceceke ubanza utuze tuza tukaza tukoze isoni warifata yambaye imbari inkweto n'imbari ipataro simbizi waraceceka mu materaniro indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ngo yumva ngo nk'umuriro uri kugurumana mu magufwa ngo yamahaguruka aravuga ngo mugomane ibirato byanyu. kweli ari ikintu uzamboneraho bavandimwe ubwoko bwacu ni ukuri naje nkeka ko nuba narahamagariwe abanyamurenge kuko singira ubutumwa bw'abanyamahanga ngo mwakira agakiza ngo mukizwe zanumva gusa je no komeza abavandimwe kandi n'abandi bagiye mu banyamahanga abandi bagoma mu bwoko siko evangeli ariko sinzi nimba ari amanyanga umuntu yagendeyemo cyane no gudakurira wenda muri society y'iwacu zanumva naje nojana n'abacu muzi impamvu dukenye muzi impamvu dukenye babwire murayizi gusa nije ufite umwanya ugiye kubabwira impamvu dukenye turasobanukirwa gukorera Imana. Lumumba yavuze ijambo ryiza nararivuze niriya twari turi aravuga ngo la meki donne c'est la meki dirige ko gutanga niko kuza kuyobora tumukaza mukendera kuyobora mutazamutanga mureka baza batanga batuyobore. Impamvu turi abakene imifuka isa nkaho yatobotse tutagangaye muri kino gihugu ntituza dukora ariko muzarebe muri Bibiliya abantu bose bagiye bakora Imana yagiye ikora dabo ari abantu bagaza binyaka byabo byose Imana ikamivuga ngo kubera ukoze iki dore uko twese ko tungana gutya turasiga ama triplex gutya turasiga murebe tumuriko mubona imbeho yatwishe tumuriko mubona turabisiga kubera kudasobanukirwa gukorera Imana. Bahamagara abantu babyina tukuzura tukiyongeza batanongeza ukavuga ngo ura muntu ndamuketse ariko bavuga ngo dukorera Imana tukasanga abantu banyagiwe muzopfa muri abakene tuzopfa turi abakene nimba inzu y'Imana imeze gutya ariko tukemera tugasohoka tukagenda gutyo tukayireka gutya nukuri tuzopfa turi abakene tuzobyina icuya kize hazi cya kabiri hazi cya gatatu ariko tuzaba abakene. Abantu bose baza bakora evangeli
nibo bantu nibo bazabayobora. Amen. Amen. Ngo azayitanguza ngo daboro ngo ninde reka afite umumaro mu ikanisa. Kandi bene uwo muntu pasiteri tiyo mwicaza kubera ko azizaga akamaro kiwe. Imyanya ikintu cyose na muda wake. Ari umwanya wa haleluya, ari umwanya ariko gukora biri hejuru y'ibintu byose, kubera ko imirimo ngo niyo tuzasigarana. Za haleluya tuzoza tuvuga gusa ngo yagaza atanga haleluya cyane kandi amapepa agapfa, ariko imirimo izami kuvuganira kamugumana nayo kugeza upfuye. Makiri jambo ry'Imana. Amen. Tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wirogeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garura izo ntama zawe, ukiza dufite agahinda kenshi kuko abayoba bava mu zizengwa. Uri iminsi kora ibitangaza bamenye kudahinduka. Uri iminsi kora ibitangaza bamenye kudahinduka. Uri iminsi kora ibitangaza bamenye kudahinduka. Ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe Yesu, ishimwe ni ryawe Yesu. Imyaka ishize kwisa ubwo tuzakubona uhamagara amazina yacu tuzagusanga iwerekanwa tuzasa nawe turi kumwe nabo twatandukanye tuziruhuza tugeze mu ijuru. Haleluya iteka ryose tuziruhuza tugeze mu ijuru. Haleluya iteka ryose tuziruhuza tugeze mu ijuru. Haleluya iteka ryose. Imyaka ishize kwisaba ubwo tuzakubona urimo uhamagara amazina yacu tuzagusanga iwerekanwa tuzasana turi kumwe tuziruhuza tugeze mu ijuru. Tuziruhuza tugeze mu ijuru.
hasi gato mwike hasi